The Hynniewtrep Youth Council HYC Sohiong Zone and Nongthliew Circle met the Superintendent of Police East Khasi Hills Vivek's aim to follow up on the progress of an FIR filed against individuals allegedly demanding commission from beneficiaries who had received government compensation for land acquired along the Shillong Western Bypass. The delegation, through the President of the Sohiong Zone, expressed concern over reports that certain individuals had taken undue advantage of landowners by collecting illegal commissions from their compensation amounts. The HYC urged upon the police to expedite the investigation and ensure that those involved are held accountable. The meeting, according to the council, was aimed at ensuring transparency and fairness in the disbursement of compensation to genuine landowners affected by the project. Mentar yang baka inpuri danya cakmat de nalian jungi ringi nang yai budien marbalai ku bang mende kaskan caksit ka fa caksit ladap de kaskan caksit kisa pendap raisan ni de ndai ke jingtok kit danya cakmat malbai kan dai kam ka jariut jarwat ha kam dai ka balong simpul ka dai ka kam ka balong kompleks nak tak tahu ka jing inpuri itu mentar danya cakmat ini beri bidar buatan ni baca saksit kita ba langut ye tambah haskan saksit selesai kila ban bun yang taruh nomor ba kaskan saksit ka pedap kila ban bun yang taruh di melak ban tip nomor ba kadai ka kamram jo keyboard plate ban kan yang kata tendai yang mentahi dia dan langut baca saksit tendai ka wei ka ba nak liang jungi ni kentu ya ka bor kulit di keyboard jo ka an di hakane ka juk ka ba mentah hakane ka jala ka jogi kinok song ka jalam me khaliahi iju khamsir tam lelai habaya dai bakne ka jing kendu jong kibri ki baduk kibri ki hespa habaya dai bakatai ka jing sim land composition ka jing dawa ya ka bah ya ka land composition dai kibri ki hespa handa kibri ki ba sya dawa ki kibri ki baduk tak tak ki khamsim marbalai yole sikit don kata ka jing teng baka jing atatin yole sai maki kimla ban kotbor ne maki kimla ban ya challenge yang ne ka kam nomor balai marbaki ki baduk tak tak tahu ngi kerpat ya ka bor jokaan ngi kerpat uji bor kulit ban sim khia ya kana ban persisa ban penti kena ba buatlah kita ki baduk menaki baduk gila kidon la ka jong ka bor bagi don la ka jong ka ikyar ban dawaya la ka jong ka hok law tak benta ngi kerpat ya ka bor jokaan ka sim syakiam ngi rum tendai di long hindi pedan ke bentaru ini kiba sak pengat ka FIR bat kada tegak ke kiba pengat FIR kidan ba laingut ai tambah kibri kiba ya sak file ki ada arngut katno ki ke dawa apa ke jing dawa kalong 10% sejerong subuh mentah kiba yo tapi kubang mau kita was 10% sejerong don kikap ba ladang ikan yang tu bisa dan 10% buat yang tak 10% tu katam yang tak bisa ke bagi yo tendai habang pe imat ba kading jing dawa kalong ba 10% sejerong nakalan komision ke bagi bagi yo